Damai ni Jehovah di bata na sumurung siyan sa luhut na roha imamangguhi mangaramoti ate-ate na pikiran muna lawan jakon hatangoduan na siya Tuhan tahita. Amin. Amuna na inaholongan di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Barita na uli dihita dienet siyan na nisuraton ni Apostel Markus di buku nai bidu 10 ayat 3 ayat 24 satu ayat 27 takas majolo tata dugi upamana asing di batu bigihot tunasida Matius 24 Matius 10 dugi sonari Markus 10 dulu apa ngarapok muna bahamu macam cahau nunangau ate alai diaka arii duk salpu hapor suhonodeng makulub ma matanyari daladang marsinodang be bulani merdebuan ma akabitang selangiti jala humuntal ma aka hagugun ni parlangitan. Jadi idaon nasida ma anak ni Jolmai ro marhitehon opun matat hagugun dohot hasangapung gudan laos disima suruanna aka pardisurgo papumuhon aka pinilik nai sian desa nawari sian suhi ni tano saha rodi suhi ni langit dari ujung bumi sampai kepada ujung bumi alai sian hawaraima guru hokamu tudosan yadung martunasi pusuna jala rukar bulungna botomu nama naung jonok pertahunan las suang leso moni jumpa di idahamu masa aka ode botomu nama naung jonok hasosonggok situ tuduh hatakot Tuhanmu naso tuba salpu bangsoon sojolo songgok sasubine salpu besogot langit dotan on anggo akka hataki dan naulo salpu alayang go arina do sariarina dangarong na potosa nak suru-suruan dari Banua Ginjang nang anak itu daholan amai tagam mahamu dungo mahamu aidang di botohamu manang sariharina tikinai upamana songon halak namar hutasara nama narikot jabuna disagi hoddo
kuasa tuakan aposol tuganok si ulon nabi jala sidaga pitui dinokon marjaga atong dungo mahamu aidang dibotohamu manang salihari ro tuan napuna bagasi manang di bot ni hari, manang di tonga borgin, manang di namar tahuak manuk, manang di torang ni hari. Sotung cepat sahamu modob dinaro idana topu. Aitu saluhuna dohamu katakon. Dungo mau, mari dia tahu dua tahun. Horas. Sehat doa sudah. Ipar todiot do ipar dagingon. Dang na utuk kutuk. Orang na utuk kutuk. Selama ulang tahun mari uriat tate. Biado, lau semangat doamu untuk siap 2 tahun kuliah tak barang daun melok po. Semangat. Barus. Malah ni semangat tu ban nekok kupaturi-turi ni. Ibu tamu do. Buat kanama lu pando. Dulu 500 miliar tahun umur di matahari. Tahira 5 miliar tahun naima asa rokso matahari. Saya dia tahun naima umur mute 3 tahun naik umur muna saat doamu 5 miliar tahun naik dah ngerti dumni bibidak saat tu sih ulah jadi ya mulu 5 miliar tahun naik lilingnya itu kan asaru aja dia sih kanon lilingnya itu be bah nasu di dia mulu lilingnya itu be sangat apa itu warniani sangat be bat behai itu martulpe udah margahala marsidekan ade nakpe hola 120 tahun do umurta so naik bili bahkan bolo sampai pe 1000 tahun so naik 1000 tahun kita ifirdausi dan buhita marmiam-miam
Sama dilok ngihalak marleha-leha. Alay ko jaga dungo. Dungo roh hamun wae. Bereng do kiri kanan naik nanggol mo dohodok. Aron. Ngok so ni. Basain na imana mabigi jamite. Rone sapingeng isu kupatite huit na. Tur gugu suara na. Apa ditadamin? Tarsok ko tu di zoma. Ber tamudo molo modohodok marjamita, mabigi jamita. Nahwalami ali. Nah ya masa tu tikiso marjamita. Molo nung mak tu perjamita sahat itur diendak do matai murung. Basa ini ko putih sampai ditukul dohot. Kore abi tok dan bui welang. Ya dong, sama nih. Daun. Berarti jago dong saya tahu kan. Ade, anggo ya harus saya. Ala sengaja dengan merjamita, bagai mododok naraku. Ala itu kau naik pacing jamita yo mododok. Gua mododok mau gue senari. Daun. Atau dungo mamu. Mulu dungo di hana mana bolang. Dodo si manolonga. Di hana de bade. Rohana, holadino na duei. Di hana? Aduh. Ayo rohana, pikiran do. Di hana do bebuse. Parton dionna. Ikut dungor. Mulu jaga di harapan jaga. Apor seon nak salah komando. Lagi. Mulu jaga kamu sonari tudunganmu tak songon dia bebek kamu. Beda seri. Songon itu. Songon narong gowida ardom. Iji tupu pada namu do. Mana pasal waktu saya deun. So nangur ro video hosa amin nato. Itu tu dalam bunga. Dari nangur ro. Bau. Belum malak cekul dok malak bali ya dan bawi. Dia bau bali ya teh. Do jengkol, anggur balia do anggur jengkol. Ay masalah mo balia. Ay do no anga ba parfumi utanahan na. Hasil libur TV dato. Kaya mo sa ito ko kamu bau. Ay namu bau. Daro. Anggur roh hakai tada Jawa. Satu dia wak ma. Orang negara Mangiro. Sada tu jago buat bah. Sahat. Sarozo no mangali. Amat ada nangur hakai di jagomu. Saya buat kamu dia mengelus. Ya neruk kamu ni ang. Hudun nani marmerek hakai ya tu ni mau ni ada deh. Ada kau hudunmu nomor merek hakai. Ada nomor merek. Kalender, ano ko pehoro ya apa kita? Sudah luar kalender ano kalau? Sudah kau luar kana gawe kira-kira 25,000 saja? Oh iya, asal ulisin na yoro kira-kira, bagus na. Dah memang itu merek tato. Bodohmu dulu lapatan ni hakai, bodohmu dong, nondo hakai. Ya lebih kamu sono, lebih kamu don lain, lebih go, sepuluh lebih go, amal apatannya, adom 2 i na, lebih kamu do i kan itu, adom 2 jolma, na jong ratibona, dangang ngasih tantingong.
Anggo parakai ang stunting. Basa tarik tu kita dengan maksud. Dan saruba do tibo dong, saruba do nga. Ate, ay itu kalahi. Sali. Hata Indonesia ni. Hata bata kaha. Silang nabwa. Natari saya ang betul mahasiswa yang mereka Romanu kutua. Ay baru terjadi ni gabe simbol lihakain. Jadi udah kalau disita surat hakain. Itu kan? Nawaro mi muna. Itu kan? Dalam simbol ni hamonangan ni Huria Lutheran seluruh dunia. Dakolat silang naladio. Do silang hamonangan. Silang hamoruan. Jadi ikut saya itu hukota do silamon. Tadani nabwa. Tadani nadungo. Tadani najaga. Konidot to. Ikut parani do baduhuk silang jala. Molo joma natong daduon. Sada mo paralelo. Sada mo ruas. Ikut manugo. Paralelo do ruasi. Asasal jong silang hamonangani. Do silang hamoduani. Mulodang rap gurgat. Ala narak bohamu na 52 tahun. Manuhuk silang hamonangan do hamoduani. Uban na mo hita. Marulang taot sunari. Mulu sado na matay. Sado ni natay. Ikor rak manuhuk mo ni silang hamonangani. Asamo nang maralahoni se. Monang maralahoni se. Nasubatak ko mo. Monang maralahon musuh. Tadu maralahon. Nama, nasiajari orang berarti tayo lo. Sabi nareso wano ko. Monang maralahon musuh. Tadu maralahon dongan. Gimana rak manu? Molo orang tua do sada, dana kisada, ikor rak manugo. Orang tua bapak ibu, bawa ama ina, dana nga manang nasa pelima betawi semua anak pun di bapakku, sa pelima. Masa beriba rak manu. Hidupan nadang buaya dana kimar leha-leha, marmeam-meam. Nakpedeliling ngayon na sarot wajib. Ikon di burju manuhuk. Raga bunaik silangi. Di ngoluta. Orang bagian. Arunggo hawida na magparhurkurkun. Silang ate. Arunggo. Beregdo. Zonay. Arunggo beregdo. Arunggo. Itu koro silangi di si. Marani parhurkur. Semua nasi Yerusido nawar, ngomong dodok kamu, ngomong dodok, asap pinasi di mustonare. Jadi, lau makan muluhon, pagihut ni Kristus kita, dan boylikan silang hamonangan, silang hanguruani, tuh kota. Dan saya, mulu anak baru lebih banyak, dulu pasangan tanongan dan baru. Narus do ibadah. Bodoh idoli lebih ibadah. Dilului ma pasangan natok saropam do ibadah. Ima tabur. Dar tabur merakai noni. Tabur. Bereng ma. 5 miliar tahun naik. Asa marok seperti yo. Gajak gobe.
Mulai dong gajak tiki dilihat di mata tu hitam. Mana gajah umurta. Marlamatan doi naik konggodan go pimbrota. Awalnya tahun 2010 enggak saya bangi dunia mati. Ate, ada ngulu. Pernah kayak mandok, saya bagi dulu mati emang. Asal dulu ke bertidur niku. Dan gope nah lawan berdusugo tuh. Wah, rek tuturiku. Kalau nonton kuih apa mati yang derita kan? Ikut Tuhan itu. Kota menutik. Ibarat binoto dan tiga roi. Alai sadar somarujung gope osaton. Ikut do pakai otak tiki. Lau ready managam haroroni Tuhan. Tayo manakit na dok ng surat ni si Markusi. Wari dokon natin. Zuhun na subi sa desa na uwil. Bangso na pinilit na Buano hamu. Nga sudi hamu nuang narod sa desa na uwil. Dago be. Dah. Berarti hamu no suruh-suruhan ni Tuhan. Lau mamiu maju manggokon mangotang akadau masih desa na uwil. Asa masuk dari bangso na pinili ni Tuhan. Inuman na hakayon, imahuria na guguha porsyon na misioner, na morere, doon na marpabay ng naninggan, lau manguluy itu harta. Inupisita. Jadi, ikororo sudes yang desa dawan. Molo 100 rumah tangga robiamu, duku tinggal ho dakuto na siya taon 100 rumah tangga robiamu. Molo tiki hamamatek kurang lebih 3 tahun naik na. Ikut 210 rumah tangga mam. Boy dong. Bonang nanya iroko, betul tigas. Boy dong sahawar muna. Iya mbak. Molo somonido sutung berbeda yang bersuhu. Ade, widan mana saya sama nama muda-muda bu masa beli kamu, jaga-jaga, itu kan? Jadi orang ini pasal kabar, kadang memang ibadah, itu, dia mana? Ayo isom, angko di Indonesia mau berengon hari-hari merpusut, mertunas, ade, angko di Israel memang. Alanggo musim dingin, musim panas, lamanya musim panas, akahawi mulai merpusuk, naik Roma arilas, anggo dihita, lomona do manangadikan, atau nggak harus seberingotta, taringot haroro di Tuhan ini, hidup tuk seberingotta, masa wakalalo, masa kedia, masa kaporang inna tuatta tong diba. Jadi oleh tanda-tanda dilihat tuata, termasuk dong. Molo hakai tanah Jawa lamu maju dua putih, lamu maju dong. Tahu, kamu manduk daun gawe so, kau tiba kita tanah sih, kasus saya no. Lagi termasuk gue tanda-tanda. Lau manomu haloroni Tuhan baru eliho daktolan lau marpesta Natal. Jadi ikut do lamu maju alana hamu dah buat hakai hakaoro hamu kan itu kan dah isu hamu gor nauli bau nak saya moti ngotong-ngotong na baururu di alam hakai hakao situ anai hau saya na berudi gosonari waro uluro magindehon uluro alam kan belum tahun edehon tu mulai kwendehon dah untuk kamu sepudi dah na wendehon ni ulap ko edehon jalan don lau mulak ko sayen edehon muna dah
Ulu dong daun. Betul. Hakai hakao sudi. Hakai donato. Dalam laut tu surga. Lam leleng lam jago. Tu si mahita lau. Nak pedau. Itu benar benar di luar jadi kalah. Ada nak pedau. Tanda salah deh. Itu. Hakai kuliah ke Indonesia. Hakau. Kuliah Kristen Oikumenis. Oikumenis lapatanna. Marsita merdongan. Jadi lo manomo tu kata. Semangat marsita merdongan. Ikol lemu karas daun jago. Lemu gogo di kita. Suntuk saya om na marsita berbeda. Bodoh sama ni. Bodoh. Hindi na sa song nabuhin na meron ako daw ng berbeda. Kung nabagir na natin kunatin. Ate. Bodoh. Marsita merdongan, dino kan? Jalan Indonesia musia beranai. Merdongan do itakat mo ka. Dino. Termasuk gue na dungo dala jaga. Nuainong dalam mau pindah kita masih tokian rotu gereja. Nakpe barendeng jabuna sama-sama perhakai dan barani memando inateri rak mahitan rotu gereja dah. Nak pola berdur mula sok kepengmu. Ingat tuh, noeng dambe. Baru nak kita tanggan jauh, neja lebih jauh. Kamar kita tanggal kamu. Bego man, bahasa lagi tunjukku. Urusan naik. Ayo aduh sobi. Jadi ke Marsita Merdongan do Ratu gereja be. Marsita Merdongan ada. Mulu soboy ke tanggana jauh dengan nanggo para dogat saja juga. Itu kamu do mata nak kiro pesta. So nazaran ko hindi matawad mahain. Ito yun do. Bahira. Nasoroy son talabi madunon natin. Talabi ma. Nabi ako sa ijuga mo. Sa pilimo tumil. Ijuga dikit. Tapi ang kanro. Kana harus songonnya. Songon nasuda ko perasaan ka. Jadi ro noda. Juwa noda. Jadi menuju paham jujur dihakai tanah dawa. Bagus main. Tanda-tanda di nanang rona matuatay manobot kita. Merhua ro Tuhan ini. Mama ngalaw pasu-pasu na itu. Mulunong lam matua mo. Lam sudah gugumu. Tanda nanang rona matuatta mangalap pa mo. Ate. Ito kan? Ito. Jadi nagbabir matua to. Ako nagbabir ang matua daw. So nari ka horo kulaway ini guru. Jadi diro arok tuan marhuta saya. Aku gak kemasukan ngetong ke usahaan. Aku gak mau isau narok perusahaan nah kira-kira 5. Perusahaan nah ada korbona perusahaan korbo matongi. Aku kau mana perusahaan kau mamai. Adong dikki dak perusahaan dikki mai. Mana kolat perusahaan dah perusahaan guna. Itu Bada puri ni mulu perusahaan dah. Dia nama sok na hudan dasar ini na burju. Kalau di lopai mana arsik kurat saya korol yang kira-kira 1,5 kilo. Turi bani mana statusna. Rede nuan di jabuku arsik ikan mas ndadebuan. Au nalomor hana asal taruhun na. Bahwa saya kortok bani 25.000 ikan. Taruh meja itu jauh kuda, kira-kira 10 meter dan jauh kunain na. Jadi lau mengalir betul. Sadir setang gue dah. Siloleo mau mangulo kira lubi na ulo konon 10.000 doang na. Jeho laku 5 tanggo. Sedia 50.000, tapi 25.000 model lah. Tunggu perusahaan ini. Ikon udah dua kali daun naringgan. Asal lau manu tuata.
Zaman no di YouTube bubege udah jamitaku di video YouTube. Kupat orang ko isi sudi nasa nariko udota. Ala nang Roma Tuhan ini. Udok. Ala idok si Martin Luther songkonon. Molorodo Tuhan isu ugut suanok kudupe hau apel solare. Jaya udok muti. Tuk sugarina pero sugut pandita lubetubing. Doto pandita tapurut. Tuk ngeroso ugut Tuhan Yesus nikukan. Bagi au alanong ama-ama na nade gua toko pe gua kuna nang gripe kuriku. Setuju dong? Daktor doi. Jangan. Sudah nasa UMKM na huwag dok lingkardekku. Pinahakku be manang na pinahaluwi, manang na pinahabarat, manang na pinahalangiti, peharokku lingkardekku. Tanda udah pinahalu, manang na bisere, manang na biduwe, manang na biguatu ki pedaki, upiharo lingkardekku. Ayah kadiri kamu sudah, tapi aku bekas guru kan, begu, bekas guru tuh nih. Bila ture, ayah biar boy sal tuile naruh to, tapi dau menaruh ate, gitu kan? Sudah kamu, bolok kamu kota DPR, kamu nangis soal kota DPR, dong apa guru bi maksud tuh, ada kok, udah kamu udah pendidikan, ada yang roda sama Tuhan Yesus, kamu ina nuai son ina, ada kok ina ison naik mana kolan ina dong. Anong ko pa ina? Ulama ha ina natong dengkan. Ang ko pa ama no agi so manako na ama ro. Ama dong ko. Ulama ha ama natong dengkan na nagro na Tuhan Yesus. Dagi. To kadongan na nagpreside ko ko. Oh nagpreside do iro man. Belum aku pilih orang morak koniku. Alay suku medo, mau naik presiden ko roga cuirnya roh Tuhan Yesus minggu naro, tonggo be burju mangulan ku, tonggo abangin naman. Isero presiden mu haduan, na terpilih tima, iya tunduk kamu ngah, waktu surat goar, na terpilih tima, iro dong nang. Jadi, ayo ketua iro, tuaka anak gue nih, lengkap beda. Tadi mau tahu 3 bulan, bolu solengkan di beko, inar, amal apa tadi? Wars dulu. Aku menang leonin 5 rupiah, itu 10 rupiah, itu 100 rupiah, aku itu 1 rupiah. Alena nama tahu 1 rupiah, mulai betuan nih, tuan, ayo boto, kejap boh. Jadi ngahutan no bebeng isa liling lao, ngabuat bebeng sa no may bengmi, mudak ke bengmin na. Wari ro kotua di mga lusi. Daging matamu be. Agak si jopok roh. Iya kono. Naboso perjahat dan malas. Utak pe ko sonari. Dalo isi di mana? Leon, tu nama benggudang bahaya kita. Nah lo aku beli, mana gue pabunga honi Tuhan, ada dan bahaya bikin. Iko naronggo onak pesogot Tuhan Yesus. Iko berpikir dengan itu tong, dan boy merleba-leba. Iko dulu apa ngomong di Tuhan Yesus di ngoduta, asal ngomong kita. Ay mula mangomo Tuhan Yesus di ngoduta, di hutata, di jabuta. Gurang mapangawata. Bukti ko kamu. Dangong nagabisiel. Jolma. Alay Tuhan Yesus mangomo di bagasan ngoduta. Luar biasa nih. Ako nga hubukti ko nih. At tugari na Tuhan Yesus huyutot. Huwag mangomo. Dang roh sonariso. Akala hopi yakin do, kenana bejo tarope,
Juga ina Tuhan Yesus ila kalau mangomo. Inonna do tu bandira so. Nunu tine udah muri ina. Ate. Itu kan? Yon pandita siahan naik pengen masong. Juga ina Tuhan Yesus ila mangomo dan rotu so. Ano martanya gimana? Ditanya aku pedutong mangomo dah. Kalau do mangomo. Lek kamu Tuhan Yesus mangomo ingulu muna. Masaringgan. Ay moloro tu atay sukunon na ro. Dia rupak pangomuan mo. Ay siya pangomuan miro mangomo mo. Bolo danok Tuhan mononin mo. Dia lupo si tempeling di Tuhan Yesus bar tempeling di Zolma. Ngayon kamu Zolma na tempeling Tuhan Yesus. Daw. Patut dosa mabir iba hamu tu iba. Ang ngayaw ang go hidup ko naman sa mga napelingaw di hok no pun di so alay go Tuhan Yesus manapeling ko dohoro kola din na pinanget itor hewag osang-osang ni melayak tu sah babayak ko mamulu melayak osang-osang ni damang pelapatan na laumangan natin bodo be mga kita go sisi osang-osang ta daw Bui dua lain mau, ay di ba salang di dalam lamangan, ngadeng kabir, babay non, ani dejer juga yon dina. Dari hidup bernedok tuata, burjuma ho rasa siapa? Gugu duduk kamu, rasa mati, adil kamu mati, dan binoto, tuan mana botol. Juga di waktu kamu dia kau mati dan nanya tu sampai saya hitir nama aku be nak pesan panggil di kibar jadi dah mau Tuhan yang mati tidak perlu jadi waktu kamu udah mau di kibar jadi dah mati kamu nak obat waktu kamu udah mau di kibar jadi dah mati kayak nak terlibat di dalam hidup dia waktu kamu tu dak sangat rumah sakit itu tuh. Dari mata udah. Ayah susah ada mulu sangat rumah sakit. Izuluki ke gue. Alay yang gue tidur dari mati sama orang. Itu ambulans lu naro. Ya, membalas. Kan di ambulans membalas. Jadi terus sinok. Jadi susah gue naro itu Tuhan Yesus sakanida. Dungo mahami. Bolodang lo muramu mate sonari rabot hosagura. Soduk silat. Bodamuro akan batu son kamyon. Babai silat marhosa. Bodamuro pagoda kuce milan. Saya lain udah ngatar sako. Lasui keluar ujungnya. Lah mate. Orang bau sapu, ada dah, hidup tuh, asa, dilok nakin haroroni Tuhan ini dan binoto, na tongari, manang naji mau manang marek tongari, manang nuk tongari dan binoto. Dua ni manak tawo to rotuate, dua ni, juga ni ulai mana pamalo-malo, nengrona mau kira jaga-jaga hoy na. Dakwa kuyo korban tornik kuyo. Jadi tuan ini mereka berbuat. Alada uno yang madok zolma. Asugari Tuhan do disusi hamu. Iko boton nama diger roja di tanonin na. Ibu tohora uduk mati merusi. Ibu tohora nasi ibu. Ayo benar surati. Anak ibu bilang ibu to ini. Berarti mana yang boto? Biar hira-hira mau dipaudah dan ibu to niku. Idokot tu aku mau dan nabi mau tu niku, bodoh orang rapam niku kan. Ibu tu Tuhan Yesus tu, ayana nanggu amana, bawa di mana? Alai ni bawa tu ho, ibu tu orang badan bawa tu ho, unang akahitir pun berlalu mati niku. Asa unak saya somod simangapin, itu daun simangapin teh, sibu ya, roh nama tanggal dajuan.
Tuhan Yesus ina jami mana kaya mencuri numamore mana lari mana apa yang lewat tanggal lain dan roh bau nak songone itu Tuhan Yesus nguli bawa dia tiga doro Tuhan home se sukun amain modo tolak modo sukun amain hidup benar rezeki kita manukun amain roh itu bagasna modo sotolak modo be manukun amain tiga roh ajal litano udang lepas dirimu lepas solotamu mah tu dewata asai usik putu buama usik kucing mah akhirnya saya dulu dia adik karoroni ajal dia siang noni kan bubawa matuhon nah bawa matuhan nah buti do siarat nah udah do siarat nah kan ada tersalpu portilio nah wahai Tuhan upat masonari posabin itu marke porke mati mun donang nah bayi si bodoh abi ay mo do salpu ajal dia siang ano perjolo hosam lewat ay mo ro Tuhan Yesus ubaon nama pamatak tanah leon gawe pamatang hamuliau tot di tanah ron ubaon na do tot di nebe itu siaran hidup dalam kota Solo matu Tuhan asa tu karulas tot dita las ngoluta jala dengkak kita mengunjungi portilion ay botoma mulu salpu be portilion adong go portili nanang leonom ni Tuhanta dihita ima nai do portili neber tu sido hita la ay sambulota di dia sambulota di Banua Ginjang marende hita pasu-pasu hatami Lihat tema Tuhan ala di Bandung Bahoro nanang masa aja lihat siang ganon ya tuk miliar tahun nanang Roma say ala di Bayi Motoro hami asai koramot jaga dugo hami salilik di Godunamion ayo woto hami Tuhan moluruk sampu hami siap tanon dangarong betiki di hami lau paturekon pangalahonan holat baimahon ari paruhumani nama atok Tuhan pergugui mahami gaduk prosmu pareding ngolunamion gabe ngolu silomoniroha asa bolo tu kusalpu kami beportinion nungatang etok kami jolmanang redik di paradisoi Bayi mahon ari haroro di Tuhan nami kedua dia. Marulah tahu do huria buat Tuhan tupai dalam pasu-pasu bangga bilas biroha. Laos marari at pendohan.
Parani diri nami manobu-nobu pesta hatutubu di Tuhan Yesus Kristus. Asa haru mangodu Tuhan Yesus lihat. Todinai maringan di bagasan diri na. Atau pasal maisaluhut na. Ului bahami bariti Yesus Kristus Tuhan na. Amin.